Vojdo, Efendije ko Efendije, razgubi kucerali. Oni to znaju, dugo je imala dosta, meni je posebna čast. Ono, posebni čast, da sam tu kod naše Omer Efendije Štumanovića. Ovaj malo prije čovjek, sad je izišao trenutno, on je došao sa Omer Efendijom, on je imao ključu. Ja sam njega uključio na moju promociju, normalno sa Omer Efendijom i između ostalo smo pripremali moju promociju knjige. I on meni priča u ključu o biljanima. A ja se skoncentrisao i ovo što radim, u mene je isključivo hrvatska agresija, zločin, ono što je činila Republika Hrvatska na Bosnu i Hercegovinu. I on je uporan imao. Ja sam poslije malo to kad je se sredo završio tvoju promociju, biljani kod ključa. 250 ljudi su u ekspresno kratkom vremenu u četnici. To vam je kad vidite, pa što je to napravljeno. Hoću reći, moraš se saslušati, moraš učiti, u nas je mozak ograničen, njegov domet je ograničen. Ono što možemo prihvatiti, moramo znati kakva je bila istina i u onom dijelu Bosne i ovom dijelu Bosne. Omer Efendija je poseban. Bog u datom momentu da posebne ljude na posebnom mjestu kad je najteže. Ja sam imao čast da ja Efendije volim, oni koji su pravi, koji su hrabri, koji su ustrajni i koji se samo Boga boje. Oni koji okupljaju, a ne rasipaju. A malo ima sad, mijenja se vrijeme. Vidite, 75. godine u knjizi Omer Efendija, referat sa godišnje skupštine džemata govori ovako 1975. godine. Mi smo nesložni, jedni druge ne podnosimo. Ako neko nešto ima bolje od nas, mi želimo da on to izgubi. Ako smo tako dalje i tako dalje, svađamo se, okrećemo glavu jedan drugu, mrzimo se, zavidimo jedan drugom, suničimo jedan drugom i tako dalje. To su problemi srastanja Bošnjaka. To su naši svakodnevni problemi koji valja rješavati. To je 75. godine, kad je u ovu našu kasavu, onda ćete vidjeti na ovoj slici ove ljude koji su vakifi, koji su dali da grade džamije. To su od porodice Čijelić, porodice Karagić, Kirilić, porodice Čarkić, Gabranović, Kovačević, to su sve stari ljudi koji sad nema. Vi znate onoga Kasnovića, Kasu. On kad voda sad, on stoji tu pored njih kao dječačić. To je bilo 69. 60. Sad je on stari starac. To je davno bilo, ovi ljudi su odavno otišli, preselili i ostali su na ovim fotografijama, ostali su kao istorija. Ostali su kao nešto da se može dogoditi. A nismo mi bolji ni sad. Nemojte ja kažem i dajete Efendiji jučer. Mene je zvao Omer Efendija, ma rekao Efendija, ne znam ja, rekao, jesam ti ja zato, rekao, ja govorim istinu, ja rekao tako, Bog tebe ću pješke, ja doću kladuću. A ne bi da ne zove ni dajete Efendija ni Rejce. A za tebe bi došlo. Zašto? Mora se okupljati, moramo saslušati drugu. Ja ako nešto grešim, imam je tu da bude saburli da nas usmjeruje kako treba. Političari ako nešto griješi, moraju usmjeravati. Sada se vratimo na Omer Efendiju Štumanovića. I kažem ja svom sinu, bit će tu i Mustafa Spahić. Mustafa Spahić, ko je on? Allah je njega nagradio i onim najboljim na vlasti i od njihovi i od naših, da uvijek zna kazati ovo ti je dobro, ovo nije dobro. A ono što ukaže onima koji ukažu, ako se to ne sviđa, a vrlo često im se ne sviđa, njima nije pravo. Ako nemaš tih korektora, tih ljudi koji jesu takvi i koji znaju ukazati šta je to i kako je to, mi nemamo državi. Vidite ovo, ja sam samo jednu lijepo napisao.
Bog dadne nekog za nešto, a Bog nekog za nešto drugo. Ja sam što radim puno bolje kad pišem. Ja ovo kad sam rekao za Rejsa i za Hidajeta, poslije sam se ja zvinuo. Hidajet je neki revolt imao. Ne vrda to ovako reći, taj revolt malo spusti. Kaže, moraš malo se odbrati, moraš priznat svoje greške. Pa sam ja, evo dok je itišlo, vratio se imam isključan. Gore sad kad sam dogledao, jednostavno mi drago kao i mog Omer Efendije. Znam da je on na tom putu čim je u Fradni Omer Efendije. Mi svoje greške nismo onda prihvatali, a posebno sad ne prihvatamo. Zašto? Pa zato što fali ljudi koji vode i u džematu i svemu. Nisam ja, gledajte, u mojim knjigama ovi koji su čitali, Ilijaz Efendija Milanović nije kao drugi imam bio. On je s puškom u ruci na Crnom vrhu pogledu. Efendija Redžip Meštrovac. U Kiseljaku su imami spašeni. Ja sam Husein Efendija Kavazović, znači u onoj verziji što ima filma, koji je milionske preglede imali što ima i onaj muftija što je zarobljen bio, sve se govori o to. Kažem za ovo, Omer Efendija Štumanović je bio posebno lijep. On je bio stasat. On je bio otprilike u mislima kako je mene Mustafa Spahić prvi put vidio u Sarajevu u redakciji. Po mom glasu, u mene glas zvučan, on je nepopulobljiv i on govori da ovako neće pasti. I kaže on mene kad je ugledao očekivao velikog čovjeka, očekivao spregao u redakciji, prepio da kaže se kličko, kada sam mlađak, vidio je skroz drugu osobu, vidio je mladu osobu, vidio je svega. A zapravo, ono kako on zamišljao finom osobu, takav je bio i takav je sad u poznim godinama naš Omer Efendija Štumanović. Ja u ključu kažem njima, nimalo ljepši nije bio Muhammed Gaddafi i Muhammed Ali. U to vrijeme 71. i 72. godine je bilo pitanje ko će doći da otvori džamiju, ili Gaddafi ili Muhammed Ali. Džamija o kojoj mi govorimo, Mehmed Bega Škošćana, to je tada bila najmodernija džamija koju je radila arhitekt Veliko Rosić sa fakulteta u Sarajevu. To je jedan bio prestižni objekat u Srednjobosanskom kantonu, najljepša džamija bila. I tako igrom slučaja Muhammed Ali nije mogu zbog nekih prinosa i došlo je Muhammed Gaddafi. To su izišle ovdje majke i sestre, izišli mi svi ovaj drugi. Muhammed Gaddafi je prelijep čovjek. On je došao i pitao poslije Omer Efendiju Štumanovića, pomaže li država, pomaže li tako. A iza Omer Efendiju Štumanovića je bio Sulejman Imamović, Balša, to je stari džematlija, i Stjepan Domaćinović Kokan. A on je bio alfa i omega Bugojna. Ovo samo hoću reći poređenje. Sve što se radilo, pratilo se. Efendije, oni koji su vrsni, koji okupljaju, koji rade na dobrobit nas, muslimana, su uvijek bili meta. Oni su meta i na meti ono srce, oni su tu. Njegov proces koji je, nije on mogu nezakažen otići. Vidite ovdje se Nadića Alkića, ovdje da je se malo, ja kažem Efendiji Hidajetu, nemojte raditi to, dolazi Omer Efendija Štumanović, da se to malo publikuje. Svaku kuću Omer Efendija Štumanović tu zna. Svaka bi majka došla bi puno bilo. Ali preskočite nekad, ako ti ne voliš Akifa u ovom polju, voli ono što on radi u onom polju. E sad da se vratimo na to ko se nadi, ovdje su gore vidim Ciku, pa njegov babo je ovdje. Ovi Hadžabići, Allah rahmete i Farija Hadžabići, desna ruka i lijeva Omer Efendiji Štumanović. Nas je preko 200 bilo u Mektebu. I kad te majka iztra budi, ovo sam nemati ništa mrže. Majka, ja nisam, ja sam malo sa jezikom tako slabiji brat je bolje učio, ali kad dođeš u džamiju kod Omer Efendije, bude ti lipo. Mi budemo 8-1, u 9-2, u 10-3, u 11-4. To je krcato bilo. A njihove kolekcije od mojih smihani, braća Kasimovići, Đerhođići, Hadžabići, ovo da ne to sad sve što ima, to je krcato bilo. One su bile ljubomorne. Šta mi tu radimo u džami, kako je to lijepo. To je jedan bio preporud gdje je napravljen unutar džamije međuljudskih odnosa jednim posebnim radom. Nije to lako. Sad kad se vratimo na dženazu, mom babi klanjamo 1970. godine, to je ta najveća dženaza bila.
Moj baba Ramit je poginuo u saobraćajnom desimu i volili su ga svi. I vidim na ovim slikama, bio je kad su se pravili prvi ručak kamen temeljac kad je se polagao i dalje, pa su radili akcijama onim Harim Karavić i ostali šofjeri svoj taj dobrotvorni rad za džamije i svega. Planuo je tad je Omer Efendija imao tad 25 godina. Ne pravi se karizma ni sa godinama puno ni sa malo. Nego ako ti to jesi, ako imaš u sebi svjetlost i snagu, onda ti to jesi. Omer Efendija je takav, ja sam poslije njega u generalštabu smo se sreli u kakvom, poslije dugo vremena. I kaže Omer Efendija, sad sam ja bio u generalštabu, kaže vratite da poslijete radnje, da predavanje, meni posebna čast bila da vidim njega. On je, ovo što su govorili uvaženi profesori, Efendije, kolege od Omer Efendije, vidi, kažem ja, rekao, ovo sam malo prije, nije bio siromašan, a nisi imao što imaju oni. A nemaju ni oni što imaš ti, Omer Efendija. On u svojoj knjizi piše tu na početku svašta. Žedno se, gladno se, boso se. Ali takav čovjek koji je žedan, gladan, bos, on nije siromašan. Nego samo ti nemaš ono što oni imaju trenutno. A Bog tebi daje onda ono što ti imaš, a oni nemaju. Da ti ovu snagu kojom ti pobjeđivaš njih sve. Nego u putu, Foču, kao dječačić tek završio njegov pristup ovome svijetu, problematici, okupljanju ljudi, ono je vrijedno i danas. Vidite koliko je godina prošlo kad je on bio tu u Gornjem Vakufova. Svaki od ovih kuća, njemu brata, ne da su otvorene, da ga osjeća kao svog Efendiju. Ja sam ovo što kažem Efendiji i dajetu, pa smo malo žučni u raspravu spričali, onda kažem halali. Moramo nekad malo, moraš ti Efendija znati da se ti imam svi u nas. Moraš biti kaže kako, pa usmjeravati jedne i druge kaže kako. Evo sad ja govorim o tih Kasimovića, svi u volimo. Od Karavića, Kirlića, Čarkića, svega da nema, od Šita, od Sofića, što ima da se kaže, to je moralo biti krcato, a svijet ne zna. A to je, jedno je ovamo moramo, gdje se ne slažemo, a druga je stvar, gdje moramo, kao u vrhu gore, ovdje on napiša tako na početku u tome i svom izlaganju, kad smo zajedno, ne može nam niko ništa. Taki su Bošnjaci. I mi ovom prilikom posebno je meni čast da je njega poslužilo zdravlje našeg Omer Efendiju Štumanovića i da onu tragediju koju život pravi ne kako mi hoćemo, nego kako je najbolniji i najteži, ako Buda prođe u dubokoj starosti, ulazi sa zdravljem, nije dobro, ali on došao da počesti svoj Gornji Vakuf 50 godina poslije. Ovo sam, vidim da su mlađi ovdje ljudi, vidjet ćete na slikama, ovo kad kažem, ja otprilike i dok sam posljeđivao informacije, generalštab s tega, meni se vjeruje, šaljem tačne informacije. Vjerujte, Bog da tako nekad te ljude, kao Kadafi je meni, Kadafi svoj politički stav, ali on je bio musliman, njega je volio muslimanski narod, on je bio lijep. Muhammed Ali je bio, pored toga što je najbolji bokser, lijep. I naš Omer Efendija Štumanović, on je izračio to mladošću, izračio je okupljanje. Izračio je onda kad si mogu od onog vremena, gdje su popularne farmerke, polaze polako i kafići, sve ostalo, se tek tada budi da budeš jači od njihova. On je poslije meta bio u tim procesima, 85 i neki, sad nisi meta u poznim godinama si. Mustafa Efendija Pahić je meta uvijek, jer njegov put je takav, koji bude on je meta jer ukazuje na zlo. Ovu knjigu, ona vrijedi puno za nas u dobu. Vrijedi nam za naše starije da se sjetimo. Vrijedi nam i njegovi izvještaji, njegove priče. Puno te vrati u to vrijeme kao da vrtiš ovako vrtu. Šta je to bilo gore velikih kladuških bihaća? Kakvi su bili snjegovi? Kako su u Sarajevu gledali prvi filmovi?
kako su padale prve ljubavi, kako je sve lijepo i ovako kako su radile vođe, baš kao što je lijepo kako su radili u Sarajevu druga omladina. Ali ovdje je puno jače jer ovo traje. Ja još jednom kažem, dragi Omer Efendija Štumanović, puno ti hvala u ime svi oni koji nisu ovdje. Vakuf te voli, cijeni, nikog nisi natjerao na to, nego si samo svojim radom i onim što se ostavi dobrim djelima zadužio nas da se uredan u naše srce i sve. Meni je posebna čast da sam mogu ovdje da sjedim i da ovo kažem i glavnom imamu što ima i da se dalje prinese da je svega, da smo mi svaku grešku prihvatili. Ja svoju prihvatim, čovjek istuči pa rekli, svaku treba. Mi samo možemo ovo kad smo govorili, kad dolazite ovdje tu, govorili ste hrvatski zastav. Sve je jedan političar podvija glavu. To ne valja. A to nas nisu učili kada mi, ovo kad se vrnemo na te procese, što vidite koja su žrtva bili, mi sad kad imamo više od svega što ima, mi ne valjamo sami sebi. A da bi bili taki, moraju oni biti taki, moraju i imami i političari biti onakvi kakav je on bio. Moraju okupljati, moraš ti saslušati onoga kod drugčije mišljenje. Moraš se ne složiti sa njim, ali se nemoj svađati sa njim. Mora se tako u policiji, mora se uvjeriti. I nas ste sve se to pobrkalo. Nema nas nigdje. Ako bude Allah će tu nagraditi, pojavit će se novi ljudi, pojavit će se, ako bude bar približno dobri ko što je Omer Efendija Štumanović. Hvala vam puno.